ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni. Cha, ngicela ukugijima ngoba basebeyakhala ngesikhathi. Ngicela ukungasahlabelela njengoba ubaba umthetho usihlalo bethe u5 minutes, ngicela isikhathi lesokuhlabelela siede bantwana benkosi. Sibonge nakusihlalo abasiqalela inkonzo nezeluleko ezimnandi. Ngiyayithanda ke inkonzo ezeluleko, nami ngifundile kwekade bekhuluma. Kodwa abafowethu uma bekhuluma kanje bangikhumbuza indaba eyakenzeka. Ngiwaka sikhahlane ezweni lasemampondweni, ngiwangapha emampondweni. Ngapha ngakithi wake wafika uBhombela. Wayehamba enqamula njengoba ehamba nje shumayela amazwe ngamazwe. Akukho ke lapho engafikanga khona uBhombela. Kuthiwa kwakunomuzi, ngeke ngathanda ukusho izibongo, kodwa kwakuwumuzi wakachiliza. Umama wakhona wayethi mayithola abantwana abathole sebengasekho, ebazala abasekho emhlabeni, babehambele eswini. Yenzeka lento, waze wahamba abantu basemhlabeni efuna ukuthi ngabe yini lenza lento. Wafuna ngempela abantu bemtshela ukuthi unesilwane eseswini, sona lesesibulala abantu, esibulala abantwana. Wachathiswa, waphalaziswa, ngoba nawe nje usuke wachathiswa waphalaziswa, kodwa futhi uyiNazaretha sinawe. Unayo nje ukhokhovula wakho wenyanga awuthembile, makuthiwa nanga umbhobho futhi uyasukuma umbabazi uShembe. Asazi noma usuka umbhuqa yini uShembe. Nangempela lo mama wahamba bemchathisa bemphalazisa, kodwa wathi esekhathela amathune segcwele ezansi komuzi. Kwafika izwe ebusuku lathi uzume ngapha ngehla komuzi emgaqweni kunendoda ezedlula lapha ekuthiwa uShembe, uzuyibikele lelizwi lankenteza ekseni kulo mama. Lankenteza wayesevuka egeza wayohlala emgaqweni. Babedlula bonke amakhelwane beyibuza bethi masibani uhlaleleni lana, ethi ngilindile uShembe. Bonke abantu babethi oho, usufuna ukuyehlubuka kaShembe, uShembe uzothwala ngawe. Bonke babemenza inhlekisa, wahlala lo mama, kodwa ngempela kuthiwa waqhamuka uBhombela ehamba nabantu. Wathi esedlulile lo mama wakhala ebantwini ehamba nabo, wamemeza uBhombela wathi abantu abamukhalelani lo mama. Wabe sebesho bethi Nkosi uthi uzala abantwana befile. Yayisithi inkosi ngizomnika abantwana, akashonga ukuthi somcelela uNkulunkulu, kodwa wathi uBhombela ngizomnika abantwana. Wathi ngizomnika umntwana engizomnika yena uzoba munye, kodwa uzoba nesikhwama yofika nasesiyomvikela kulento ebulala abantwana esiswini sakhe. Zahamba insuku bantwana benkosi, zahamba insuku. Wayese emumatha, uthe semumethe kwafika isikhathi sokuthi abelethe. Wabeletha ngempela, kodwa ngosuku lokubeletha wavela waboletha inkinga into engazeko. Wabeletha into ewuround eyingingila engaqondakala ukuthi inhloboni. Bajabula abantu abayizitha zikaShembe, bathi besiyibonile lento uShembe beyothwala ngaye. Yini le ayibelethayo? Angani uShembe uthengeka uzobathola abantwana. Kodwa laphinde lankenteza izwi kulo mama elithe ngizokunika umntwana bemunye, kodwa uyobe nesikhwama esiyakumvikela kuleli lumbe elibula abantwana. Wayesekhumbula lo mama, wathi lento isimbele iyogqitshwa. Wayesethi cha, wathi lo muntu odlule lapha wadlula lapha ngehla lo mntwana oba nesikhwama, kanisike lento niyibheke thinani phakathi. Nangempela bathi mabeyisika basephumusana phakathi laluluhle likhaya. Kwakuwumsebenzi kaShembe lo maNazaretha ayewenza. Ekseni ngizwile ohlalo bekhuluma. Ngiyayithanda inkonzo ezaluleko, ngizwile nabafowethu abaqalile bekhuluma. Kodwa khona indaba ekufanele siyixoxe bafowethu masilulekana sizingane, ngoba bathi abafowethu la kaNABACHU kasibaluleka abantu abadala. Kodwa ikibheke kuthini indaba. Ngizokhuluma ngezinto ezimbili bese ngiyeka nje ekumele zixoxe ngosihlalo. Le uniform bafowethu yokuthi inhlangisutha leli bandla ifaka ishirt elimhlophe bese ifaka ibhlukwe elimnyama. Kayixoxa le nto, ngihamba kakhulu iNABACHU, ngikaze ngibeze osihlalo beyikhuluma le nto, ngoba nabo abanye babo osihlalo bafaka amabhlukwe azikoti. Ungafunga ukuthi kuya kuDurban July. Cha, mina ngizwile bafowethu kuthiwa abaluleko abantu abadala osihlalo iningi labo bangangami.
ngoba nabo sihlalo iningi labo bafaka ikoti bafaka zona ikoti lezi namashethu ongawaqonda ukuthi anhloboni lento encane bafowethu izobonelaphi uma ngabe nina nifaka ikoti nibadala ngoba umthetho leli bandla uthi inhlansuthi yaleli bandla ngesabatha ifaka ibhlukwe iyabhinqa ifaka ishethe elimhlophe ifaka umNazaretha oshaya lezi ehlana maqakala uma ingabhinqile uthi uShembe option 2 nakhona womuntu ongenalo ibheshu hayo nebheshu uthi ibhlukwe elimnyama linjani lelakho noma wena nje uzochama nathi bafowethu sinazo bafowethu impahla ezibizayo ngoba namthi igqoka soyigqoka kusasa mase siya komkhehlweni sidlo brandwood bethu ngomsombuluko sidlo Levi's bethu sinazo impahla zethu siyibekile kodwa ngoba namhlanje usuku lukaShembe siyishiyile lezo zinto umfowethu othema ikhuluma bafowethu wakhuluma ngensizwa yaleli bandla ekumele iganwe intombi yaleli bandla nentombi yaleli bandla iganwe insizwa yaleli bandla kodwa lokho kakwenzeki insizwa kwenzeka kanjani saganwa abantu abangewona amaNazaretha siyayibulala lemizi lezantombi nazo ziganwa abantu lize limi ibhasi ligcwale la zijabula insizwa zesikole etempeleni zithi zofutha uyofuthela ingunguluzi igana lentokazi yasethempeleni lakho kodwa umthetho uyawazi lize liphuma ibhasi ligcwale ngoba umfana waziwayo endaweni ukuthi uyisigwili adayiselwe ngengane yonyazi ingane zonyazi kudlalwa ngazo itokufela zinikwa igwili ezaziwayo endaweni zibe zikhona insizwa zikaShembe zizinhle eziphuza zingabhini shumayela lezi zinto ululeke uyale angabe bikho zokweyisa ithi inkosi ilanga inkosi yesibili mayikhuluma ithi amaNazaretha ithi angazi ukuthi ingane ezalelwe kuleli bandla ezalwa amaNazaretha mayiphuma kuleli bandla iyophuza utshwala iyezintweni zasezweni isuka uzuzani uthi mayezibala ingungumahlombe ithi yokuzuza ukuzingelwa uphofu nangempela ithi yozuza ukweba nobusela iyayibala nangempela nawe oyazi ingane yakini nengane ezizalwa amaNazaretha awuyibheke izalwa amaNazaretha iyahlubuka la ukuthi ayidakwa yini utshwala ayizingelwa yini ayisona yini isigebengu lezi zinto inkosi yayizisho bafowethu thina ntsha bafowethu esikhona la size singaphumi la sikhona sisendaweni yokugcina ephelele laba bafowethu abangaphandle bayafisa bafowethu ukuzalana unobona makuyisabatha ningofakazi masiphuma bakhumula amakepisi bagoqa izandla bathi bafowethu nathi siyafisa ukuza kodwa wena ufisa ukuphinda uyotshwaleni bona bafisa ukuzala la sikhona bafowethu akubeni sendaweni ephelele obuka ngoba noma bafowethu silapha kuShembe sizenza izinto esizenzayo kuShembe kodwa kube kuukuthi izinto uShembe ezingamcunuli bafowethu izinto athi uShembe mayikhuluma ngazo ethi asingaze bese singasazenzi ngempela uma ngabe bafowethu uShembe ekhuluma ngemithetho yakhe imithetho yakhe kayixoxe akusho ukuthi bafowethu makukhulunywa ngemithetho okuthina enhlansuthi njengoba ngiphathele inkonzo yokululeka ngenkonzo kaShembe ngesihle bafowethu ungali sozohamba uthi wena bekuyinkonzo yezagila akuyona inkonzo yesagila bekuyinkonzo yokulwa ukwalulekana bafowethu okuhle kwethempeli sikhumbuzana imithetho uShembe ngeke asiphi inkonzo efanayo omunye umphilo obabaza imisebenzi omunye uyamupha uShembe ingelozo ukuthi akakhumbuze phela imithetho ingakho bafowethu kuleli bandla leli ungavumelekile ukuthi insizwa iphuze utshwala kodwa kunento umfowethu kade ekhuluma ngaye ethi sekuphuza ngisho amaNazaretha kuphuza zonke inhlangothi lapho ngisola nina bafowethu hayo baba badala ngisola nina bafowethu enemizi ngoba baphuza nje baze bakhishelwe ngisho utshwala omakoti bakhishelwe ngisho utshwala kuthiwa lokhu utshwala lomakoti omakoti bake baba nalo yini utshwala makunomsebenzi lento bafowethu abafiki notshwala babo makoti kodwa utshwala lolu osuke belithole ngaphakathi emzini weNazaretha ingaki ingungumahlombe yashaya umthetho bafowethu omile nje othi emzini weNazaretha maliqala iNazaretha liphenduka lizungeleza ngamatshe amhlophe mase liwafakile amatshe amhlophe emzini weNazaretha kabukayi utshwala
Usungayisho ke le yakho ukuthi kwafika umkhulu wathi umkhulu ngizofa wathi angigaye leyo sekweyakini mfowethu ungayixoxi masiphathi kwamatshe kodwa mawume phakathi kwamatshe kaShembe uthi umthetho webandla likaShembe amaNazaretha emzini wakaligayi utshwala. Ubona nje amaningi amaNazaretha ayihlupha ngotshwala zihlushiswa into eyodwa ingoba vele amaNazaretha thina insizwa ekuyithina esiphethe imizi emzini yethu yithina futhi vele esigaya utshwala uma sebephuzile labantu abangasekho basebewubile bafuna ukuphuza bobani ngoba bazophuza ngengane esuka ebushesheni ngene isiqali singene emhlansuthini bese iyaqala bese iyaphuza lengane kanti iphuziswa yini iphuziswa ukuthi la ekhaya kukhule kuvela ukugaywa utshwala. Bafowethu asibambeni ngomthetho kaShembe into ebalekile ukuthi sihambeni ngendlela kaShembe kwindabasho ezayo visit ezayo onali ibhluku elimnyama afake ibhluku elimnyama oneshirt elimhlophe afake ishirt elimhlophe sibeni bahle bafowethu ngaphandle kongenalo insizwe eseyiqinile ezinamandla ayithengele abafowethu abancane iuniform kaShembe ngoba iyona into bafowethu esenza sibonakala ukuthi singamaNazaretha. Inkosi buseni kuzwini.